Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kinoy alam jo kanyo Uttarap Integrated Territorial Organization Ripoy District dalam kepada Presiden Bashania Nongrum haga projek kelalingkot arjar posan kala IT dekador khas hau Deputy Commissioner Jongri Ripoy District ban pinsenge mador halo gajeng keno krong pisabian daga all Meghalaya poultry supplier and retailer dagi kalikit siar haga jeng ujor keseng ladawai ka sarkar jilla lingbau Deputy Commissioner ban bo iki doktor ban kmi ya ka kya jigi siar ki buanra na ba jong jilla akan ka sini nak yang jong ka itu Ripoy District ni akan sini patrik kan jong apiara san nilio ban nila don nila ban kendu di sini rai sini bok mo di sini don hak ka office nak tahu bak di konkret bak jengwan jong presiden la syai apo ACR dan rai akan yang juni layo perwan bo ikan ka dorkas ka komplain halor ka jinglum pisa bean jong ka all Meghalaya poultry supplier and retailer association agak beda ba kikalikit siar bawan sport jela Meghalaya agak banyak kumpulkan mau yang bisa sin nak kalian jong itu di Ripoy District ni hakis nem meladap ni lawan menbu ikijing ujor apa jong ni office buron jong Deputy Commissioner Bri head of district administration poga district ke jong ni di wat akat tu nilaap nak kalian juga disiplin family ide ikan kano ke action saya sin pat kalian juga nyiwan mentak ke sini hangnya apa DC dari jiku wan kendu yo DC yang dari DC mak mandan akan hangnya station apa jong office dan kalian juga ni siap wan bu petang ni kena ka komplain letter ke jong ni apa office brom juga par hak ni ka letter ke jong ni ke komplain letter juga ni thok ba ni dawa si sendan ba ya gitu ke bodon ti ya keban rong pi sabe ai ane ki illegal extortion nila banong ki bakum balapau di media kilap thai ko buat hak balong hak por let kemen jit pisa ki high level na ki kalikit share ki bom ko tong kia kapen pau sai ba tang na kadao tang lada ki sim pisa ko mo beli ki share balayam sia ki bapang kiyo ban rung sok sa ke jela ke jongi te hato kalong em ke bersingan ya ke bam bandi nak menta ki pa no chong ke jela Meghalaya ni sinu ba mari Ripoy District ke jingrung jong di siar om detang siar wat isinya di masiru kumengi minta ilong bom dayo ke di Indonesia na kalian jong ke di veterinary ke di doktor ke di expert ke balak ban certified ban pensisya bagi lei ke ba ko ki beknya bagi lebih ya ke ban bam hapo jong ke jela et ko kamtang lah ke ni por minta kane ke jingle jong all Meghalaya poultry supplier and retail association kalau wanra ke jing khamtam di kun samla jong gedong gathan khamtam di pok gedong Ripoy ke jami ke jela ni borok toi hak khamtam hakare ke pot wanta ka ba hiran kayo kakat kan kata sibun di samla kebaniang lagi jong di chat da ka ba lai po hajar kini di association di sim sikali kamut sakat nopat kindang yo nong sekat pat ke profit ke bagi kun samla jong di persang baniang halati jong di kejat nak minta ke kamar ke kaji rekomendasi sundan nak kalian jongi ni dawa nak sorka lengba jong u disi budon borom jongi maka district administration kali pen sange si sundan ke gibreu ki ba jumlin ya ban krong pisa bean hapo sorok nak kali KSR bat ladakan ni ke kam sange ni khot ni wer ni phak ka kubor sabaro ki kun jong gibreu nyek trep udan ni jing kli nak minta future jong kayok kot jong kejelah borok ke wei ba ladaga district administration bang sarkar kimsim ni senjam ya ban penduk pendam ni kri bri ba krong pisabi an hito kan har samadan lagi menta banyelek persya ki bat nin pen berapa di kuwi gelat lada kan ni kam sesok di nang ba dau kolam nin pen benar kuwi ko boti jing yaki nak benta penduk pendam ni kam nilak ong di kam lum pisabi an di kam tu kam them jong kan ni association ka ba kam yel de ka all Meghalaya poultry supplier and retailer association po jong ka bim yatep ni maham ju repi lada sim sange kene kam ke hito hi kalolong balak re menya semadan nak benta kita ba jong kita